Hello rupenang sakanti kurum sakswa simple til formula channel onar pengrang dalni tarik ko niyang na dalni tarik de 34 months 2025 de tao de na simang na Mijalo de first to 95 khalamo 95 khala second ode 08 khalamo nasimana second oba namen success songja mijalo anga nasimana second ode 6 meng pol khusa onamo house to yan nasimana namen success songja jok jibongbo dalna anga nasimana house aro ending rang khora benga dal khalini thaina gata managen mo jibongbo nasimana salsa salgani de basako bade success songja antiu salsa salgani de basako bade success songi manjamo jibongbo dalni house aro ending rang khanga nasimana rabenga khalini na khusyongo de khalini na gata managen mo dalni house de nasimang raini na khusyongo de second ni de dalo 9 ko natinga 5 ko natinga mo ending de 7 2 ending de 7 mung 2 ko nasimang na mana dau de nasimang dalni bako jemandian house aro ending rang khora naskinga house rana gpade 9 mung 5 ko rabo ending rana pade 7 mung 2 ko rabo mo dau de nasimang na unicorn anga thari khalchina gata 95 59 nakyo natinga aro 27 72 75 57 92 29 97 79 52 25 takera nakta mangen mo yano mungchigni gutiong khatken asma uniko thari khalna gata mangen mo de gatal gpa manderang angni video ko namna kenchmo ade asma channel ko subscribe khae don bomo basako bade nasimana antiu salgatham basako bade salbri nasimana success song imanaya nasimang khaleni na khusyong ode angni idea ko khalnas ko de channel ko subscribe khae don bomo daude anga nasimana yan dalni second ni house ending rang khode nasimana thari khalsina gata mungchigni gutiong khatken nasima yako thari khali niyai bujokmo daude dalni pial number ko anga mungbo select khabengane dalni pial number ko de nasimana anga phangnan mungbo select khayo natinga simang khalini na khusyong ode khalini na gata managen mo dalni pial number ko de mungbo anga select khaba ha nasimang khalini bumo nasimani isapa target melio de nasimang khalini na gata managen yan dalni pial number de 11 11 22 4 5 6 ya mungmo ko nasimang khalini na gata managen mo arperang unique de nasimang na ya 6 ko rabo aro ya 1 ko raini bomo nang ya pial number aga barang de nasima all pial ra na ta nang jawa da ode anga nasimana dalni direct number ko onat ken dalni direct number de an nasimana 41 42 47 45
46 ya khora ini nak ta man gen mo reperang na simana uni khode ya 46 khora ini bo ya 41 khora ini bo mo angni hisab ni kita de da ode angana simana bon khami hit number kho natken dalni hit number de mungsa house to ni khona ana simana select khaba 3 house to ni homo 31 32 34 35 36 de ya khona simara ini nak tamat gen mor pera uni khode na simaya 32 khora ini bo ya 34 khora ini bo mo angni hisab ni kita na simana yan hit number ni kho ona tinga simang khalini na khusion de khalini na tamat gen mo de dalni second number ang de arang san ispa sakan tikon mathela